Kakasi Student Union KSU Central Executive Council kala aipor khatsan sngi ya ka sorkar ban penbej ikibon tili kimat jingdawa kibala sakut slam. Habakran shkilat pathai khubor u General Secretary ka KSU Samla Ruben Najir ulayathu bahakalai tarik unailar la sngi ublay ka KSU kala IT da ka jingtho shaw menteri rangba ka jelau Konrad Konggal Sangma kentup ikijingja penan kambor bat ka jingya kan ad kabala mi ha public hearing jongka Shri Cement Limited ha East Jaintia Hills District ulama hamru balada ka sorkar kam shimkhia hapo kini ki khatsan sngi ka KSU kan hab ban sedang da kijing yaki ka KSU ka lapon pawi ka jing sokhia halor ka rukom trekam jong ka district administration ne kibor penya district kiba kentup nadu kibor pulit bat ka Meghalaya State Pollution Control Board haka public hearing ka balalong haka live way terik unaitung ka union kala keno bakini kitnat sorkar kila trei bentalang ban yada ya ka jingmentoy jong ka company bat kibala persang ban khanglat ika sur jong ki ba ka jingja kawang tear gas ka jingkhang lenti halat ton seng ka jingsha penjulor ki kali ka jing kawang mau bat ka jingsha kem lupa kinong yalam jong ki sang bhalang haswa ka public hearing kide gi blakta ya ka hok jong ki ba kumta ka KSU ka dawa bade ban pendam no ya ka take a public hearing bat ban shim da ki senjam perking persha ki officer ki badan benta kentup yo deputy commissioner u superintendent of police bat ki officer jongka Meghalaya State Pollution Control Board Wan cibu torkas ko cibi mutasi kalai terik gas pada pendriuk ya Chief Minister Jongka Jela kali halor sant kiman bat ni ai or khatsan ski ba pentri kam kiman lem kumta ka seng hapshim berkiwi senjam baniki ka seng hapshim ikumi ki senjam ban ai por khatsan ski yang sorda nomor ba nilai I ya ka jingsha thonggor jongka jet pendriuk nak yang jongka sorkar kabalaja ketika di City District kabuli bapa Shri Cement kajing top kajing shuskod kajing longlier yang kalian ka sorkar kabuli bapa emergency bat kiwi ki man ti ila airport katsanski yang sorkar bakin menteri kam kini jingdawa jingi baro lem kumta kasing dan wiki kalat mandri ban mi bapa nyaki ka baningkong ka jingdawa jingi kalomba ban wing yang ketika public hearing ban cancel yang ketika public hearing kabel aja di Joko Statement undi tang ban wing yang ketika public hearing akan juga poru di ban wing kam magor deputy commissioner USP ke East Jaintia District iki office beras juga Meghalaya State Pollution Control bali dawa yang kata kalomba ni ba katus ni kat kum ki la patai kuar pilai cover hi news ba iki ba persha bali chika hearing kimsha arsi nalai si shwa hapo na kalian jo sing ngila indo UDC ngila indo USP ngila omba man kapor dengan dan community kerja public hearing hidon bet ki sha penwit na kalian juki patpa bagi break pekerjaan ki bal api bisa di cement factories ngila omba ki ban I free passage ngi baro ila batai na shim phone numbers juki police in charge ibaro kiban yarak foto wasni Henry hatu wasni hapor ki lit pat ki dekhot ki juki na kalian juga seng sting mit hapor ki poi hata kalenti ke bodum isha kawang tear gas ki sakut no sting minti min mir ki kawang tear gas ki pulen mesti pat ki kawang mau ki mafia sunki joka Shri Cement ki labon mud ki kali ki ajulor labon mud ki bamsal haka cukup poru undi dah kata kita ti ya kata kasurok tu bamla belum ayat balik bayar nu kita cita siapa jaka bandun ke public hearing ti kini kim la manja klem ke jingtip jum ki pulit klem ke jing terekam ke jing sunok ti lang juki pulit namar ba how to bali ila nu belum ta namar ba hatu singi la tak spasi ni la ko UDC USP ki thanat ki badan haka juki area Hindi undan menurut opik yang akor. Tekani kadika konspirasi kabahe takada kajing dawa kajing ibanikong kadi scrap kani public hearing namun kadika jing shat tombor kajing ledon bor jong sirisman buat ke sorkar buat kum kesing melawan aila dah di bentar buat bangin welcome tu ki UDC SP buat initiate ka departmental proceedings persyaiki. Kabaa kadi halor ka emergency dihilat patai kubur ngilai long jing manjuk emergency Henry
Ela ai bagi jing tho shaka sarkar ban pin siapa ke bagi om ki kamde namar bang ila file ki ati ay ila tip ka status jo MRC kalau kunu Henry kajingkran jo deputy chief minister hatu usai ba pastun song katan penbitar kapen klub ini wata ila don ki kot isla ki babyang ila tip shai kalau kunu jingong jingman Henry belen idang nut ban lam liat ban kan kudu kai kata kai kalong ka bang nakaliang kasing ila tiang but ngi semua bala suppose nam ta ka trika ta adon marsi ri wat am tangi bat itang ta ida kishin tu ka marsi wat ka badon ru kidang ile aku nu ban weng te bale ka sarkar ka ko apan weng ya ka ka ko trika marsi lesi ka don ka isha sha London kabala ka jingwa ka jungi ka dei ban trika nu ka migrant work ban hawo usnem arja ratusau nakalian kaseng kala don kecing hi ban kendang ki barjela ki ba wantri bian barung bian ko kacela kumba arja tamut ki barjela ngila abe buru ki sorsulong ki district hatu kopor nakalian ko sarkar kala khot ya keren ini kala amen no ya kata ka magal wo mang aju kacela arja arpo bagila tersat no tai kenduan joko wo permen hanta hari itu ngila mut ba kan terikam no katakaan Henry hadu mendapat ni ba katakaan kapat position shunu la asna menta kadang sudi lesa wala la pas ta kaminan kala bu shuko house ndai ka baleran kalau hadu menta ki ko terikam te beli ki ko terikam lesi kan ya buno lang ba shiri semen nomor ki ko amora itu ki montri i boro ki ba illegal la mata ki shiri ki semen factories boro ni don ke jik subah ba ki don ki kar Bangladeshi ki boyo tre tu nomor ba kadon ka jik si ko baduna ki Henry marka po dengan lit ban toket dengan tho ban balik inspect ki nakalian ki kulit nakalian ki bot punya kim aila ni balik itu marsis kim ko berikan besi ka jingrung jingmi jingni bar jala da kadon ka klub talasi ki hapan register yang lebih itu ki hap register yang lebih kasih te kadon ka data kini ki borong ni stu kadon ka konspirasi ka bahe ahlo kan kamat ke pasal kalau halo tungkam tunjam ka halo katuna juga ka blingkong ni omba di ben no ya ka person interview ka ba nomor bakat kung ka guideline asa kandir job sarkar India kam sha shu pandon kanu person interview nam ta di si bat grubi nam ta post and then ini pada hapo jela jugi pat ka person interview kan don itu balik ko apun balik ka person interview nomor bakat di tek tangkum banyu tap ki beliau jong bat kani kai puno hi hakini ki kam bi an jo sarkar nomor ba de hiyo ban tap ki beliau jong haka ju poru ki yo ban pendon kam ki beliau hakum kini ki public hearing ban ki record ki ban pecah kunta ter habu habu de ba ki kutspa ni keren dua Liban Bengmo ya Liban penterikam motor ki reforms ni ki suggestions ni na ai apa dia pakai MPSC MPSC la dun ka tu ni kenduan ki bala terikam dari ompat omboro hakaya kan isi ni empat terikam la kanu minta badna tu usam aja usah nilaya ya kan ni dari hadu minta empat don ini tak cikala bad ni attack ni keren kita di hablon tunjam bahaju pot di wir menbulu kindan no ka special yang ke SOP dan standar operating procedure nomor bakini kita mundur tentang dan kami uji kumar makindan kemudahan kimdan guideline ke tap kampai tak bangun buat ke bakhadu ka jingdawa ka pasan kalau la kemudian mau azar urusan Citra kami nilai ki Allah kamat dari first jong director Negeri ban yakran Jepang reservation ban yakran Jepang kiwi ki mat kata ya kan Negeri atau kupor kadai sodar jelahi kabawan batuklar kabawan dan penyisu kaumba melili kecimtia sodar jelah ban penbet ya kendung kendam pok Negeri sebagai hak ministry Henry asisna minta kita kejukular kilotan kicim tok sudah mistu ibu akan stop recruitment Negeri semar bakadi kan cakap sumat kajing sangat ya kan recruitment kan kita ya kan cakap sumat ini makanya juga information security yang pos maju kendu ki minister akan menuju secretary pada utama kamat Henry hadu minta kampat mi kenu jing seso de nakalian sing mila kadang sebenarnya
Iki jumlah thok jung syukur baka jung tombor jung sorkar jela shim la shuban Asia jung na shuban ap kita ki iki baro tingi ai por khatsan sgi ya ka sorkar bat lada ka sorkar po kini khatsan sgi kamna man pentri kam ki mat jing dawa ki jungi tika seng ka hapshim ka hapmi badan ban pelong ki jing hi ba pher